ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hai kini ke number harum. Lagi mo. Uba purli shooting ubalasan pu arsenam kerta nakasinang tasor Ribhoi district ubalasha kem haki pulet haka arpulai terik ujamang arjar pusau halor kejing soba ba udai ubadon keti ban penyap yo wei usamla hayeng sa jungu haka sinang tasor daka bapam daka waj nadien rendang ulakhlad no haka keti ki pulet hadien kejing sitom kabala keta ya ka bor perkhat perdany kumban chukdo pentep hangni haka miet jongka arpulai terik ujamang arjar pusau wei urangba ubalatip kerteng kum uba amison muru ubala lai pusan sem kerta nakasinong tasor ulasha penyap daka basha mat nadien rendang daki kenjatiar bandap hadu ba unda mensaujur bat khlad nakani kesla perthai ha kabaidai bat kani kejingja ki pulet kilakem no yo uba purli shooting haka arpusau terik ujamang arjar pusau Katkum kejing pentep jong Superintendent of Police ka Ribhoi District Jakpal Singh ulai thu adin balakem yo ba purli shooting ha kejing tian bisar ka yeng khashari jong ka Ribhoi District kala ai bor ban set laisi ha ka along jong ki pulet na ka benta bakin yo penlong ya kejing token ka bapania Henry haka apsan terik ujemang arjar psau uba purli shooting ulas dang le kulmar bat penpau yakidak badon jingpang haka bor perkhat haka ni hikasni ki pulet kilapen ken no yu sha nongpo civil hospital banyo yakajing sumar Henry nakaliang jogi doktor kila pharano sha memhan shilong Henry shoban poi haka jaka sumar lapen bana ba uba purli ulakhla no Yakamat jong ba purli shooting lapen ken no shaka jaka bu medium ha civil hospital shilong banle yaka postmortem bat ringdor daka jing sakhilang da magistrate naka office u deputy commissioner ka East Khasi Hills u medical officer jong ka civil hospital shilong daka babur rinti yaki kendon jong ka National Human Rights Commission halor kajing khla no jong ba purli ki pulet kila register ya ka UD case ha omnyam police station ha ka arpun retorik ujamang arjar psau bat kajing toket kadang ya chkhmat Terus